Reka ngusuhuza cyane ukomeje kubana na The Call Sport Show. Reka ngushimire cyane wakoze subscribe kuri The Call Sport Show, wakoze like, wakoze share, wakoze comment. Nana kujya ku zindi mbuga zose, all platforms ni The Call Sport Show, Facebook, Instagram, TikTok, hose ni The Call Sport Show. Ikindi nawe utarabikora ndagusaba, ndongera ndagusabye, genda ukore subscribe kandi kora kuri karaka ningiri urakabona impande y'iriya channel ya The Call Sport Show. Urabonaho ahantu handitse ngo subscribe, urakandaho uje ubona ibiganiro byose bisohotse kuri umuryango wa The Call Sport Show. You need The Call umuhondo mwiji merekere muri bombe Diamagacu football is always my life. The Call nta ruhago mumaze kubimenyera cyane. Iyi ni gahunda ya sport, na makuru ya transferi, n'abakinnyi bava mu makipe bajya mu yandi, ndetse n'amakuru abashara cyane mu mupira w'amaguru muri rusange. Uyu munsi rero ndabizi neza ko nawe uri muri bamwe bibaza ngo ese iyo bavuze ngo akaruta kandi karakamira, Isaac ni umukinnyi umwe mu bataka bagezweho kuri transfer y'umupira w'amaguru, ariko harimo inkuru zirimo ziravuga ku bintu bitatu. Uyu Isaac afite amahirwe menshi ashoboka yo kuba yakageza mu kipe ya Liverpool. Nize mpamvu ziri kubitera, ngiye kubabwira n'impamvu umubano wa Newcastle na Liverpool ushobora kwangirika mu gihe gito cyangwa mu gihe kinini. Ikindi cyane ngiye kubabwira nuko Isaac kuba agiye kujya mu ikipe ya Liverpool bishobora kuba byaratewemo n'ikipe ya Newcastle kwirangaraho cyangwa kuburirwa ariko ntibumve. Ibyo bintu byose rero ndaza kwibandikana n'abandi bataka bose bamaze iminsi baguzwa bajya mu makipe amwe bajya mu yandi, ndetse n'abataragurwa batarabona amakipe. Mbifatanye n'uyu Isaac nze gusoreza ku mukinnyi Victor Gyökeres, nawe ubu ngubu inkuru ye isa nkaho yisagaye irimo irarangira. Rero aya niyo makuru ngiye kubaganizaho kano kanya, ndagira ngo ntucikwe cyangwa ngo ugererwe. Niba ufana ikipe ya Liverpool ndabizo umaze iminsi yibaza ngo ese Isaac nyuma yo gusinyisha undi mwataka mu minsi ishize twasinyishije, nawe ndaza kumubabwiraho Isaac yaza. Ese impamvu zatuma Isaac aza zirahari? Ese bino bintu byaba bimeze biti? Iki kiganiro rero nicyo tugiye kuganiraho ku mukinnyi Isaac. Nibyo koko ushobora kuba nawe uri umwe mu bibaza bati se nyuma yuko tuguze Hugo Ekitike, ndavuga ku mufana w'ikipe ya Liverpool, nyuma yuko twinjije Hugo Ekitike w'imyaka 23 wayuje mu kwezi kwa gatandatu, turaza no kwinjiza Alexander Isaac kuva mu ikipe ya Newcastle. Ibi rero nibyo ngiye kubaganirizaho mu bintu bigera nko kuri bitatu. Uyu mukinnyi Alexander Isaac ni umukinnyi ku myaka ye mikeya cyane rwose, itaruzura na 20 cyangwa se itaruzura neza 20 n'indi yiteranyijeho. Yakiniraga ikipe ya Dortmund, aza kuyivamo yerekeza mu ikipe ya Real Sociedad. Real Sociedad nayo yakiniye igihe gitoya, ariko kubera ubuhanga bwe n'ubwataka bwe bwiza yabashije kurabukwa n'ikipe ya Newcastle. Newcastle yari mu minsi yo gushora amafaranga. Newcastle yari iriyubaka kugira ngo irebe ko yatwara ibikombe cyangwa yagaruka ku ruhando mpuzamahanga. Iyi Newcastle yabashije no kugera bimwe na bimwe igenda igeraho. Murabizwa mu mwaka ushize yatsinze Liverpool ku mukino wa nyuma, yitwara igikombe cya Carabao Cup hari mu Bwongereza. Iyi Newcastle yaramusinyishije rwose. Alexander Isaac nawe yarayifashije rwose, umaze kwikinira imikino igera kuri 80 n'indi iteranyijeho, ayitsinze ibitego bijya muri za 50 na bingahe 53 gutyo. Uyu mukinnyi Alexander Isaac wakomeje kugaragaza ko ari ku rwego rwiza rw'umwataka amakipe akeneye gutwara ibikombe yatwara. Amakipe nka Arsenal yakomeje kumuvugaho, ikipe nka Chelsea ikomeza kumuvugaho, ikipe nka Liverpool na kano kanya kirimo ikomeza kumuvugaho ko ishaka umwataka nk'uyu Alexander Isaac. Mu cyumweru gishize nibwo Hugo Ekitike Chelsea yari irimo, ikipe ya Liverpool irimo, na Newcastle irimo, ariko bigaragara ko ikipe ya Liverpool isa nkaho iri gusohokamo cyane kubera ko yifuzaga uyu mwataka Alexander Isaac. Arsenal yo yari yamaze kuva muri iyo deal kubera ko yabonaga ko ishobora kuba iri guhendwa, yarinjiye muri Benjamin Sesko, nubwo nawe bitabashije gukunda bitewe n'impamvu z'uko igiciro cya Benjamin Sesko cyabaye kinini. Ikindi Benjamin Sesko yashyizemo release clause ivuga ko ayabasaba ko mu gihe yazaba yisinyiye bazaba bakumvikana n'indi kipe nyuma yaho yazaza kumwifuza, bijyanye nuko Benjamin Sesko yabonaga ko umurongo Arsenal imiramo mu kipe ya Arsenal atari umutitireri, kubera ko Arsenal yifuzaga ko yahita yongeraho n'undi mwataka utwara ibikombe. Uyu Benjamin Sesko rero akaba yaza nk'umwataka waza kuba ari gukurira mu kirenge cy'uwo mwataka, dore ko akiri na muto, yari afite imyaka 21, ubu ngubu yuje imyaka 22. Yakagombye kuba rero azaba ari umwataka waba yajyana n'ikipe ya Arsenal, ariko bafite undi mwataka wabasha kubahereza igikombe, dore ko projet yabo ya
transferment process yari ikomeje kugenda igera ku musozo, aho bifuza kumwataka nyine waza ari wamata kuri product rifini akaza gutwara ibikombe mu ikipe ya Arsenal. Dukomeza ku mukinnyi Alexander Isak. Ikipe ya Liverpool yaganiriye n'ikipe ya Newcastle, irababwira ati turashaka umukinnyi Alexander Isak. Ikipe ya Newcastle irababwira ati ntabwo byoroshye cyane, ntabwo byoroshye kuba twabahereza uyu mwataka kubera ko nta wundi mwataka twaba dufite wo guhita musimbura, ikindi kandi ntabwo twumva tugwe twamugurisha muri kano kanya. Newcastle yabashije kumva ko Liverpool yatangiye gutera cyane kandi ifite n'imbaraga nyinshi kuri Alexander Isak, yongera kumva ko Alexander Isak ku giti cye nk'umwataka umaze gukura, umwataka ukeneye gutwara ibikombe, umwataka ukeneye gukina muri za kipe giant, za kipe zitwara ibikombe, za kipe zangana ku mikino mpuzamahanga, za kipe ziba ziri muri ya mishinga irangira yo kuba yahangana ku mugabane w'Uburayi, yumva ko uyu mwataka yamaze gutekereza ko yasohoka mu ikipe ya Newcastle akerekeza mu ikipe hagati ya Liverpool na Barcelona. Avuga ko mu mwaka utaha yamusimbuza Lewandowski kugira ngo ikomeze umushinga, ariko Barcelona ikaba yari yaciye inyuma mu gikari, ibasha kuganiza Newcastle, baraganira ibiganiro bigenda neza, ariko Liverpool byumvise ko Barcelona amaze kwinjira muri deal, dore ko ibizi ko aya makipe Barcelona, Real Madrid iyo yinjiye kuri deal ku mukinnyi biba bigoye cyane kugira ngo uzamwitware uyitsindire. Liverpool rero yashyizemo imbaraga, ibwira Newcastle ngo turashaka uyu mwataka, bitabaye ibyo turaza kongera imbaraga kuri Hugo Ekitike nawe tumubatware, ikindi kandi tuzanabagora kuri uyu Isak, dore ko Liverpool yamaze kumva ko Alexander Isak ubwe ku giti cye n'aba agent be bari bamaze kumva ko umushinga Liverpool yabahaye uryoshye, ikindi Alexander Isak akahita afungura imiryango yo kuba yakerekeza mu ikipe ya Liverpool. Niko byagenze rero, Newcastle yakomeje gupushinga ku mukinnyi Hugo Ekitike. Hugo Ekitike Liverpool nayo ibonye ko Newcastle ikomeje kubiryaho ibimye umukinnyi Alexander Isak, dore ko Liverpool yari yavuze ko yiteguye gutanga miliyoni 120 ku mukinnyi Alexander Isak kugira ngo bamujyane mu buryo bwo kugira ngo babarekere Hugo Ekitike bamugure bamujyane mu ikipe ya Newcastle. Newcastle ishaka ko yagura Hugo Ekitike, yamara kumugura ikaba aribwo yajya muri deal yo kuba yatanga umukinnyi Alexander Isak, ariko itegeka ku giciro yifuza. Urumva yifuza gukora deal iryoshye kubera ko yari kuba yamaze kwinjiza Hugo Ekitike nta kibazo cy'umwataka ifite, none Alexander Isak bakamugurisha mu buryo bifuza, kuko bari bamaze kubona ko Alexander Isak ashaka gusohoka akajya mu ikipe ya Liverpool. Liverpool niko yahise babwira ati n'uyu Hugo Ekitike turamubatwara, iyo ni gasopo, turamubatwara, ikindi tuzanabagore ku buryo bwa Alexander Isak. Mu minsi ishize rero idatinze, Hugo Ekitike yumvise ku mushinga w'ikipe ya Liverpool, yaramuganije aramubwira ati wowe turakugura ube uri kudukinira nk'umukinnyi w'umu backup, nk'umukinnyi uri gukura muri projet, uzagendere mu kirenge cy'umwataka munini utwara ibikombe, kuko Liverpool yifuza kuba yatwara ibikombe byo ku mugabane w'Uburayi, ibikombe by'amarushanwa y'Uburayi bikomeye, dore ko shampiyona bakushize yitwaye, barimo barifuza kuba bagaruka bagatwara Champions League cyangwa bakaba batwara igikombe cya shampiyona, Champions League byose bakabitwarira rimwe, ariko bafite abakinnyi beza bo gukoresha. Baganije Hugo Ekitike rero w'imyaka 23, bamubwira ko kuza mu ikipe ya Liverpool ari ukuza mu ikipe ikomeye, kongera profile yawe, gukora CV yawe, ikindi kuza mu ikipe itwaye ibikombe kandi ukagira CV nziza irimo ibikombe, ikindi ukaba waza mu backup w'umwataka munini bashaka kuzagura, noneho mu gihe kiri imbere uwo mwataka ufite imyaka myinshi asohoka, nawe noneho winjira mu mushinga w'ikipe ya Liverpool. Hugo Ekitike yarabyumvise, aravuga ati mwoka byaramwe kumbwira ko munshaka mu ikipe ya Liverpool, nibyo ni igitekerezo cyiza, ahubwo ni n'amahirwe nge naba ngize, Liverpool iranshaka. Yahise abwira Newcastle ko ibiganiro bagomba kugirana, ibyo bashaka kuganiraho, atagishaka kujya mu yindi kipe itari Liverpool. Niba Liverpool yateyemo rero iri serie agiye kujya mu ikipe ya Liverpool, ibyo ari byo byose, yabaje mu backup, yabaje mu banzamo, uko bizagenda kose umushinga w'ikipe ya Liverpool arimo arumva cyane kurusha uw'ikipe ya Newcastle. Newcastle yasiba mu biganiro by'umwataka Hugo Ekitike, ibivamo inatangaza ko yabivuyemo, ariko inabwira Liverpool ko itari kugurisha umukinnyi Alexander
Isaac, dore ko umwataka Hugo Ekitike bifuzaga kugira ngo bamukoreshe nka deal yo kugurisha Isaac, yari imaze gusa nkaho Liverpool iteyemo, kubera yari yahawe gasopo, yari yabwiwe na Liverpool ko nibatemera ko bagura Alexander Isaac bari batere no kuri Hugo Ekitike. Mu cyumweru gishize nibwo Hugo Ekitike yemeye gusinyira iyi kipe ya Liverpool nk'umukinnyi mushya. Ibi byaratangajwe muri kino cyumweru nko kuwa mbere cyangwa ku cyumweru ko Hugo Ekitike yasanze n'abandi bakinnyi ba Liverpool aho bari muri pre-season, baranamwerekanye. Ubu Hugo Ekitike no mwataka w'ikipe ya Liverpool bidasubirwaho, bitanashidikanywaho. Ariko ejo nibwo Alexander Isaac yanze kujyana n'ikipe ya Newcastle mu rugendo rwa pre-season. Abayobozi b'ikipe ya Newcastle bahita bajya ku mbuga zabo basohora statement ivuga ko si ikibazo cy'uko Alexander Isaac ashaka gusohoka, ahubwo ni ikibazo cy'uko Alexander Isaac bari kumushaka kumucisha mu cyuma ngo barebe ko imvune yaramaze iminsi afite ntoya yaba yaramaze gukira neza, kugira ngo babashe kwimanaginga, abashe kujyana nabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Alexander Isaac nawe n'aba agent be bahise bajya ku rubuga rwabo, ku mbuga zabo, babwira abayobozi b'ikipe ya Newcastle ko bashaka kujya kugerageza ubundi buzima bushashya, bashaka gusohoka mu ikipe ya Newcastle bakajya kugerageza ubundi buzima bushyashya. Uyu mukinnyi Alexander Isaac nyuma y'icyo kintu yatangaje, Newcastle nta kindi kintu yabivuzeho, ahubwo ikintu cyagaragaje ko iyi nkuru ishobora kuba ari kimomo kandi ishobora kuba ikomereye ikipe ya Newcastle, nuko nyuma ya gasopo bahawe n'ikipe ya Liverpool, nyuma yuko babwiwe ko bashobora kuzaterwa kuri Hugo Ekitike kandi bakaba baratwarwa na Alexander Isaac. Uyu Alexander Isaac wari wagaragaje ko ashaka kujya mu ikipe ya Liverpool, nuko Newcastle yatangiye gutanga bidi ku mukinnyi bita Benjamin Sesko. Yaje mu rugamba n'ikipe ya Man U nayo iri gushaka uyu mukinnyi Benjamin Sesko, ariko Newcastle yamaze no gutangarizwa n'ikipe ya Leipzig ko uyu mukinnyi Benjamin Sesko wanabwiye Leipzig ko ashaka nayo kujya kugerageza ubuzima bushyashya. Nubwo muri Arsenal ibiganiro bitagenze neza, ariko ari gupushinga ashaka gusohoka mu ikipe ya Leipzig. No kuvuga ngo uyu Benjamin Sesko bamaze kumugarambanyiriza ibiciro bye byavuye kuri miliyoni 100 plus something biramanuka bigera kuri miliyoni 70 cyangwa 80, n'aba addons ya miliyoni 5 cyangwa miliyoni 10 bijyanye n'amasezerano bazajyana n'ikipe izamugura. Ibiciro bye byegeye hasi. Newcastle uyu munsi nibwo yatangaje ko igiye gutanga bidi kuri uyu mukinnyi Benjamin Sesko. Iki ni ikimenyetso gikomeye cyane kigaragaza ko Alexander Isaac ashobora gusohoka mu ikipe ya Newcastle, kandi Liverpool nayo ishobora kuba igiye kuba yabona undi mwataka mukuru, umwataka ufite experience, umwataka umaze kumenyera gukina Premier League, umwataka umaze kumenyera gukina amarushanwa akomeye, umwataka wagaragaje ko urwego rwo hejuru. Uyu Muswedish ni umwataka ukomeje kugaragaza ko ari umwataka mwiza cyane watwara ikipe ishaka gutwara ibikombe. Ari mpamvu Liverpool ishaka kumusimbuza uwo bita Darwin Nunez, igakubita n'urushyi bya bindi babwiye ngo akaruta kandi karakamira. Uyu mukinnyi Alexander Isaac wakomeje kugaragaza ko ashaka kujya kugerageza ubundi buzima, ashaka kujya kugerageza indi chapitre, ashaka gusinyira ikipe ya Liverpool. Newcastle yamaze kubibona ko bishobora kuba byakomeye, itangiye kujya kuri Benjamin Sesko kuko niwe mwataka ukomeye usigaye ku isoko mu bataka baramaze iminsi baranyeganyeza mu Burayi. Aha rero niwe mubwira ngo Liverpool yabwiye Newcastle ko nitareka ngo bayikubite miliyoni 120 mu maguru mashya, bazayitera kuri Hugo Ekitike bamuyitware, nibarangiza banabatware Alexander Isaac. Aha rero bisobanuye nguki umubano wa Newcastle na Liverpool ushobora kuba ugiye kwangirika. Kubera iki? Niba Newcastle yari ifite umwataka uri kuyifasha, niba Newcastle yari iteguye ko igiye gukina Champions League mu mwaka utaha, yanamwifashisha uyu Alexander Isaac, Liverpool ikaba yari ibizi neza ko ari gutyo situation imeze. Liverpool ikanabibona neza ko uyu mukinnyi yatangiye kugora ikipe ya Newcastle ashaka gusohoka, ikahita none ifatiraho ikinjira muri diru. Biragaragaza ko nta bwana bwiza burimo, nta rukundo rurimo hano. Byatangiye kujya mu bukeba, byatangiye kujya no mu kwatakana ku mpande zombi.
Alexander Isaac najya mu ikipe ya Liverpool. Ikindi ikipe ya Newcastle ikaba yari yaburiwe yarabwiwe n'ikipe ya Liverpool ko ishobora kubatwara abataka bombi ikayibangamira mu mpande zombi. No kuvuga ngo biraza gukereya umubano mubi hagati ya Newcastle n'ikipe ya Liverpool. Niza kuba yaratwaye Hugo Ekitike, iyi Newcastle yashakaga ikaza no gutwara Alexander Isaac, bombi biraza gutuma bikereya ubukeba n'umubano wabo ushobore kuba wagenda nabi. Hari amahirwe rero menshi ashoboka ko uyu Alexander Isaac ukomeje gupushinga ashaka kwerekeza mu ikipe ya Liverpool, uyu wananze no kujyana n'ikipe ya Newcastle muri pre-season, akaba akomeje gupushinga ashaka gusohoka ajya mu ikipe ya Liverpool. Anabibona ko nawe Hugo Ekitike wagomba kumusimbura mu ikipe ya Newcastle nawe Liverpool yamaze kumwibikaho. Ubu rero proje z'ikipe nini, kuba uri ikipe giant, ukaba uri ikipe itwara ibikombe, ukaba warubatse institution iremereye, uburangirire mu mupira w'amaguru, bishobora gutuma abakinnyi benshi bo bifuza kuba baza gukinira kurusha uko wabifuza ukibabwira ngo ndagushaka. Bo ubwabo bahita bumva ko bakeneye kuba baza kugusinyira, ukaba wabaha amahirwe nabo bagakina mu makipe manini. Newcastle rero igiye kuzira ko atari ikipe giant, ni ikipe ishobora kuba ifite batanga amafaranga, ariko si ikipe y'ibigwi, si ikipe nyine ikomeye cyane ku rwego rwa Liverpool. Ibyo rero nk'umukinnyi Alexander Isaac ntiwabimurenganyiriza. Ku mukinnyi w'imyaka 25 umukinnyi uba ushaka gukora CV nziza, kubaka ibigwi, kujya mu ikipe yatwaye ibikombe, kujya mu ikipe yamukorera amateka, nawe akaba umukinnyi umupira w'amaguru wagize ibyo akora. Urabizi urugendo rwo kwagenza Dortmund, Real Sociedad, Newcastle, kuba yabagiye mu ikipe ya Liverpool ku ruhande rwa Alexander Isaac si ikintu wamugayira cyane. Ikindi kandi ahangaha haraza gukereyamo ubukeba hagati ya Newcastle n'ikipe ya Liverpool mu gihe bari buze kwitwara abataka babiri, Hugo Ekitike ndetse na Alexander Isaac. Ibi rero nibyo nababwiraga ko Newcastle yatanze ikimenyetso kigaragaza ko Alexander Isaac ashobora kuba nawe agiye gusohoka mu ikipe ya Newcastle nyuma yuko itangiye ibiganiro bishyashya n'umukinnyi bita Benjamin Sesko, umwataka usigaye ku isoko ukomeye, uyigaragaza ko afite akazoza. Uyu Munyaslovenia urimo aragerageza kuba yabwira ikipe ya Leipzig ngo imurekure agende ajye kugerageza chapitre nshyashya. Iyi Leipzig yabimwumvise ikamugabanyiriza price tag, igiciro cye ikaba yakimanuka kivana kuri miliyoni 100 plus something ikageza kuri miliyoni 70 na add-ons za miliyoni 5 ndetse na miliyoni 10 ku makipe ari kugenda amwifuza. Newcastle rero ikomeje kuba yakinjira muri deal, nubwo na Manchester United Robin Amorim akomeje gushaka kumwataka, kandi nawe yagaragaje ko yaba ari kumwifuza kuba yamusinyisha nawe. Benjamin Sesko Newcastle, Benjamin Sesko kuri Man U, ariko Benjamin Sesko ni ikimenyetso cyiza kigaragaza ko Alexander Isaac ashobora kuba agiye gusohoka mu ikipe ya Newcastle akakiza mu ikipe ya Liverpool, dore ko Newcastle yatangiye kuganira n'umukinnyi Benjamin Sesko. Reka dusoreze rero kuri iki kintu kivuga ngo aka kanya ibyo Liverpool yabwiye Newcastle bishobora kuba bigiye kubaho, ibyo Newcastle yabwiwe yanze kubyumva bishobora kuba bigiye kwikoraho, ariko iyi Newcastle nayo ishobora kuba ishaka kubanza kwinjiza umwataka kugira ngo noneho ikoreshe kuba ifite umwataka mushyashya, dore ko yo nta n'ikintu cyadanje birwanirira cyane nka Liverpool ibishaka kurwanira ibikombe byo mu Burayi ndetse na Premier League, ikaba yabikoresha mu buryo bwo kugurisha amafaranga atagira uko angana ikipe ya Liverpool ku mwataka Alexander Isaac. Reka tuve mu ikipe ya Newcastle tuve kuri transfer ya Alexander Isaac, Liverpool na Newcastle, twerekeze ku mukinnyi Victor Gyökeres naho turi busoreze. Victor Gyökeres n'umwataka umaze iminsi ateza saga muri transfer y'umupira w'amaguru. N'umwataka Arsenal imaze igihe ivuga ati reka turangize deal ye. Ubaka kanya rero Fabrizio Romano amaze gushyira ku rubuga rwe rwa Instagram ko ikipe ya Sporting SP yamaze kwemerera ko Victor Gyökeres yafata rutema ikirere akajya kurangiza ibintu bya nyuma mu ikipe ya Arsenal. Finally umukinnyi Victor Gyökeres agiye kwerekeza i London aho agiye gukora ibizamini by'ubuzima ejo ku wa gatandatu byuko azajya gusinyira ikipe ya Arsenal imyaka 5, ndetse akaba ari n'umwataka mushyashya Andreas Berta Arteta binjije mu ikipe ya Arsenal. Ku bafana ikipe ya Arsenal mumaze iminsi mushaka umwataka
ubu ngubu Victor Gyökeres icyizere cya 95% cyuko Victor Gyökeres agiye kuba umukinnyi mushasha mu ikipe ya Arsenal cyaba kibaye, dore ko byatangiye no kunurwanurwa ko agiye kwambara nimero ya Thierry ari nimero 14 mu ikipe ya Arsenal, niyo iri guteganywa ko Victor Gyökeres agiye kwambara mu ikipe ya Arsenal. Ndabashimiye cyane, ndagusaba gukora subscribe, ndagusaba gusharinga kino kiganiro, ndagusaba gukora comment ndetse na likes kugira ngo ukomeze gutera inkunga Dako Sport Show. Imana ikomeze kubarinda. Rero twaganire kuri Benjamin Sesko, twaganire kuri Alexander Isaac, twaganire kuri Hugo Ekitike ndetse n'uyu Victor Gyökeres. N'abataka bose barimo bavuga mu mupira w'amaguru muri transfer bikomeje gushyuha cyane. Andi makuru ariko bagenda agerwaho yose tugenda tuyabageza kuri Dako Sport Show. Ciao ciao. Imana ikomeze kubarinda. Bye bye.